Hello guys, ni Shyaza Trading. Uyu munsi reka turebere hamwe analyse kuri Ethereum USD. Aha Ethereum USD ibyumweru byashize batanze analyse bivuga yuko izamanuka, ariko muri sell zone yagezemo ikora consolidation ho gatoya, ubwo biri kugerageza kumanuka. Kugira ngo imanuke, ikintu cyonyine twakwitega ni ikihe? Nureba neza hano hari bearish fair value gap ya failings. Yaraferinze muri iyi zone ahangaha, candlestick igaruka no gukora iki? Gukora retest. Ikintu cyonyine ahangaha twiteze nuko irakomeza igaseringa ikamanuka ikagera ipfinge nibura muri iyi zone ahangaha ku 1664 gutyo. Muri iyi zone ikaba yanakomeza bitewe n'ingufu ziraba zihari. Ahantu baseringa neza n'ubundi ahangaha wimuye neza kuri iyi zone wakomereza ahangaha, kuko niramuka inaferinze iyi high ikananirwa guholdinga, n'ubundi amahirwe menshi nuko irakomeza ikabayinga paka. So ahangaha n'ubundi wayihafatira ugaseringa muri iyi zone. Tipe zo nizihinduka ahangaha no gutagetinga aya manuzi, aya marowa sitinze ahangaha tipi cya 5 gutyo cyangwa se cya 390. Iriya muntu icyo bimeze. Stop loss urumva ko n'ubundi umuntu ahita yihindura akayishyira 1956. Stop loss 1956. Entry zone yaza ahangaha 1852. Izo nizo analyse zo kuri Ethereum USD. Abantu babanye mwese nakagaruka. Ciao ciao.